takin chu egg roll kan siam don ni breakfast atan chuan maida hi no thum amanga chi fian te chan ve ka pala tel hi thir fian thum vel ka pal don ni ko ba chuang sowa no khat hi fian kan lang sa tui sau ni na tok don nawa no chan vel tui hi aso kan le lu awang khan asa achuwang chuan fianin ka chawpol masa a tihian atok tur omang vela ka ngaya khan le adai deuh nuwa khan ka kutin uluk takin ka zuk met don ani ame hi kan uluk chuan atui du em em a paratha kan tiang chi te roti te pawh ni vekta uluk deuhin man hmuh mia loin ne taka arei lo bera minute som tal kan noi chuanin aloin noi hne nga a nem tui don lutuk ani kadu to ka kanoya anem mam that nu khan ka china tihan minute som vel tal rei lo bera ka lo hung le don ni purun sen pum lian ni vel hi sin te tein ka chana chon vinegar hi thir fian lian tablespoon khat vel ka polani ar tui pum khat chon chi si khat ne tak ka chaw pol chuan hian thuka hian tel vai khat brush mei hi medium heat ka manga tha kha kan noya bakla or zak ania wartan pep ka tel vai khat ka brush le chuan kaletang chuanin hi kan lo la san lo panga lo da thon lo panga tel hi ka brush le lo ka vai khat chuan ka ar tui chaw kha ka tha ka chuan no wang de ni chuan ka paratha ka hetlam zo hi hetlam a ut lam zo hi kan ka da na ka zo ka de zo ka ur le lo ka nga chuan helam ka let len ka ur le nga chuan zo ni mai chuan rei lo te hnuah khan let le lo ur le zuai henga da a purun sen le vinegar chopol kha kada a tomato sauce le black pepper nen tihian katwa mang among lam hi tihian ka ti chho masa a chuan hlama tang karon ro langa tihian e theini mai don ni paper velin katwam shan lawa tuna e mai tur ni wang khan hi voinia tukin zinga kan breakfast egg roll siam dan ol sam lutuk mai chu haloni ta a e save re lutuka hoti kwan achunga mi khu chu kan du nem dana zir khan no nem mai la siam ol sam box sia tui box sia par thei lutuk bokani tukin tiffin kan lo siam zo le a hi ke ma anya beans kha kan steam beans ani hi chuan alu chopa ngai nia chuan kaba ni bok a kan top chuan so thing hi silfaya zai le pania chuan dragon fruits chuan no pang chu he alu chop hi purun sen le maggi masala chi artui le corn flour nia chuan hi butter le chipol chuan hi chu air fryer a tela zucha nuwa lak chwali a air fryer a urmin ania te takte tin ka kata sakte hi hemi shape a han a chaw hi ti han ka shape saka chuan
alu chop kebab le ta hian tomato sauce a pai ni te thareu tok marcha te pai na tiffin chunga po han du chona da lu the ni chuan a u te ain ang veka an ni chu he an hong thiama hon lawin ti han an paya saka kha chu a hong thiam lawa an ka pai tir ani hi zong hi tukina kan tiffin idea lo ti nan the te chu ni le ta a apa hi azin de ya chuwang chuanin a tiffin hi om velawa samuel kha hetiang tho hi apaya pal to ani ni chu ni man nom ule